Azus Premier kedai kata kerukum terekam hakaba dan sperm dan duna sperm hapa ke semen sampel jangfi berkenai kolong pen kelumari kisilok. Ngilati kena bangidan kejengkermen nak kebenta jang ke pregnancy Henry kerukum terekam jang ke dasa testicular sperm extraction ngilaban extra ke semen nak ke testis jangfi bang injek yaka haka sembai jang ke female partner berki teknologi jang ke intracytoplasmic injection bangin yo result ke babiang. Gibor penyiat ke Bethany Hospital Outreach nongpo hagalai terik unai luar arajar arpusau. Kila sedang berpenterekam ya ke dialysis unit haga dengan jaka sumar dah kebaai ya ke jeng sumar dialysis ningkong bat ke job ikwe kilong kemie na ke distrik Ribhoi. Kabel alik berpak sumar haga dengan hospital. Ya kini ke dialysis unit ke ningkong bandan dengan jaka sumar ke distrik Ribhoi. La play pat ba ha ka Bethany Hospital Outreach hanongpo ha ka kandai trek unailar arajar arpusau ha ka sni belapan ha perdano ek jeng rakie jong jeng dap shposnem jong ka ke jaka sumar ha ka distrik Ribhoi ya ka balawan ban play pat ba ya ka ke unit dai Dr. Ampurin Lingdo menteri ketenat kakot kakya kajela Meghalaya la ban kedau hang ne baka de jeng angnot do trai bu nong seng jong ka Bethany Hospital u Dr. John L. Sailor Rentatiang bam kwa hedwar ublei ban penyo agilat sumar boker ke ban ajing mentoy bat ke ban pensuk ya kinong shong shnong ha ka lai tarik unai lur di bor jong ka Bethany Hospital Outreach ke lai ban perenkam ha ka sin ka ban ningkong bat da ka jing job hiru ya ka we kilong kemie ka ba julet ban fa sumar brosh kata ha kanong ba shen long mereka lapan pau ba ka jing don jong ka dialysis unit ka lapan suk ya ka nong pang bat mentakam dan kam shu ban net chajengai bat ka long ka jing rap ru ha ka liang ka jing lut jing set